Amerika yafashije u Rwanda na DRC gusinya amasezerano agena amahame y'ibanze aganisha ku mahoro arambye. Nyuma y'aho leta ya DRC ndetse na AFC M23 bitangarije muri Qatar ko byemeranyije guhagarika imirwano kugira ngo ibiganiro bikomeze mu mwuka mwiza, byahurije u Rwanda na DRC iduha muri Qatar muri Werurwe 2025, ndetse n'ibyakomeje guhuriza abahagarariye DRC n'ihuriro AFC M23 muri iki gihugu. Amasezerano y'amahoro namara gusinywa, Amerika nayo izasinyana n'ibihugu byombi ajyanye n'ubukungu, ariko DRC ikaziharira umwanya munini kuko ufite umutungo kamere mwinshi. Biteganyijwe ko no ku ruhande rw'u Rwanda aya masezerano yo kubyaza umusaruro umutungo kamere azasinywa, by'umwihariko rukazungukira cyane mu bijyanye no kongera amabuye y'agaciro. Bivuze ko amabuye y'agaciro azajya avanwa muri DRC ashobora kuzajya agezwa mu Rwanda agatunganywa, akaba narwo ruzayohereza ku isoko mpuzamahanga. Amerika ivuga ko u Rwanda ruri gushyiraho ibyanya byahariwe inganda ku buryo hashobora kuzubakwa izindi. Gusa Boris ntiyigeze atangaza itariki nyamukuru abo baminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda na DRC bashobora gusubirira i Washington. Amerika yagaragaje ko hari ingingo z'umushinga w'aya masezerano u Rwanda na DRC bishobora kutemeranyaho, bityo ko ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga bazahurira i Washington DC kugira ngo ibumvikanishe. U Rwanda na DRC na Amerika byemeranyije ko inyandiko y'umushinga w'amasezerano y'amahoro igomba kuba iri mu murongo wa gahunda yemejwe n'umuryango w'iterambere ry'ibihugu bya Afurika n'Amajyepfo SADC n'uw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC, igamije gufasha aka karere kubona amahoro arambye. Byemeranyije kandi ko iyi nyandiko izajya ku murongo w'ibiganiro byahurije u Rwanda na DRC iduha muri Qatar. Boris yabwiye Reuters ko yaganiriye n'abakuru b'ibihugu byombi kugira ngo abamenyeshe aho bigeze kandi bashimye intambwe imaze guterwa. Ati bombi babyakiriye neza, bombi biteguye gukorana natwe, biteguye gukorana na Qatar ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kugira ngo hagerwe ku gisubizo kirambye. U Rwanda na DRC byoherereje Amerika imbanzirizamushinga z'amasezerano y'amahoro mu ntangiriro za Gicurasi 2025. Amerika izihuriza hamwe havamo umushinga w'amasezerano y'amahoro yahawe guverinoma z'ibihugu byombi. Ati dutegereje igisubizo cya nyuma kivuye ku mpande zombi. Nidusoza iki cyiciro cya nyuma nk'uko byatangajwe mbere, Minisitiri Rubio Marco yiteguye kubakira bombi hano. Twizeye ko ibi bizasozwa vuba cyane bishoboka mu byumweru biri imbere. Ndagushimiye cyane wowe wahisemo gukurikirana Hope Lion TV. Ndagusabye nawe utarakora subscribe ngo uyikore aka kanya muramya ubu mpara umusanzu udasanzwe muri uru rugendo ndimo. Ndabashimiye.